ani da so ho nyame beye ensenkyere ni besi mysterious ways nyame ebetumi apagya ne nsa wana woni ani da so na woda yare mpasoa na binum fi se o we de yenkan wo mon kanipa hompo no anopai wo mon kaye ho anopai ebi asori a wo to yeyi ne aseda dwom eno nti se wo nkwa yade na eda wo so no tumuda nyame betumi aye bibia betumi asi why chanopai mi show nkran na me kashe wrede ani mo nyam se wo obegye wo ho afiri sa yade ni mo wo obenya ho den afiri yade ni mo wo Yesu din mu amen amena wasibim na afie me mo akwa aba ha mra kasa fidie so na fei so ya hyase na ya din komo na ansa na ye bedi ya nkomo no nyina emo no adechie bia ya na me pese me no ye chebribi ye che na me ne wo che na ya me kasa nya futu na me Kwame Agyarko me di etu da bi enye me na me tu fo ne mo me dia meye ne se mekai wo ade a wonim na refi empo se wonim kra na metwe wadwen eri asi so na fi wasua na be ya ade a wonim eno ti anopa isa na me ba be ye no ya me ne wo e ba be che na de me ne wo ba be che no fa otro no na fi yankinkan free trosem no emu me sheda de ira abna ne nwum ya title no this far bia ya wadru this far nya wa hoden nya wonim de nya wonte ase enya usika enya nim a wonim amamfo ana adwene a wo utirimu a chese edos na ye smart ntia but this far is by grace and if it is by grace nya mebeye eti fa otro no na bie 1 Peter chapter 3 verse number 15 1 Peter chapter 3 verse number 15 shikasa no se Petro ngoma edikan nenjiche mu aya miensa etimiensa Petro ngoma edikan etimiensa njiche mu edunum eno na me pesa no pa mi no kan 1 Peter 3:15 kitu bi na fi ya say jumade ni nyina ase me de wo hyase free brofo kasa mi wi ana fi me de wa batwi no brofo no osisi ose but sanctify the Lord God in your heart. Sanctify the Lord God in your heart and be ready always to give answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. With meekness and fear. Let me take it again. But sanctify the Lord in your heart. Wakumem, sanctify the Lord in your heart. And be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Chika sana si no wakano. Hose na mumu eradi Kristo kronkron wo mo akoma mu. Mumu eradi Kristo kronkron wo mo akoma mu. Enso munsiesie mo ho daa se mo bekire obiara a obisa mo anidaso a ewo mu no ase ha mumu eradi Kristo kronkron wo mo akoma mu ti wubu eradi Yesu eradi Kristo ne kronkron wo akoma mu se wubu ne kronkron wo na wakoma mu a anopai o sorry ye de dikan de obedikan aye ne se erade me dawase so amame ehan ene eda foforo eya me mpai gba me sorry anopa bia me bo me dawase se wa mame ehan ene eda foforo because wanyane me ede me akate asefo ho di wanyane me de makate asefo ho no awasa me danase ewo ho
What you say? Eti emfa ho se nipa ben na de chie no me ti mani no oda me nchen oye minua oye madamfo oye hwan. First of all, me mani pie free man no ema se nipa no wada o wanyane o so obeti o sa onti o me ma ene ne honhom bi ebeba betwam wo hodom no ete se enya me na maye eyi obi na aye ebi se mi bu ne kronkron yo no e wo makume mu na me gitu mu se eyo no na dumti na ehan ne eda foforo bi atome because eyo no na me ho eda so like ma hoto so no eno eni urade mani da so eni urade me yefo eni urade me ditum wo me Kwame Agyarko makuma mu eti ade chie bia me de na seda na yeye na nase na ntontom e de man. And that's one thing about me I don't take for granted. Say ade beche me na me nya han na me hunu han foforo anampo say me find myself before friends and now will be bia I make it known to them say it is not by me power, it is not by me strength, it is not by me be bia ne mum eyirade. And so first of all I make known to people say me dan irade. And sana mi wia mama omate ase se mi nipa fo so e wo me ho me te bone emu na bone mu ane ye wo me. Yes. You can ask me questions. Say saying na America say bone mu ne ye wo me. Me na ne meja bone ba ku mienu bi wo mo ye even cry ye carry me e wo me na ye mu no me na ye bone bi nti bone ni mu na me firi de bae me je sa ne ma ni nyina tum etu first of all me je to mu say bone bata me ho what you say bone e wo me ho what you say me te bone mu what you say nemom me wani da so say the boss ro ni asase no enhwe me bone so ani minni I don't know if I'm making sense to you. Meaning say the American would dimeti now what ya see and so. Meaning say what ya see so because me person who a rade ne kron ye no. He is holy. Na ne holiness ne so efi bia em mata ho. Enti ade bia nso a eye holy no. Wonya fi bia ne boni bia nka mfa ho enti se wodan ade bia eye holy a nipa enya wo ho asem enka anampo nipa entumi ni wo so nkonim because so oplote plane kra na emfa because of ade kronkron bia wo de wo ho akɔkyere. And he said, "O fight tris wo kwako ye bribia na ono ahunu say to me be eye kronkron to me be wo ho abone eni ho to me be e wo ho efi eni ho to me be wo ho etene na sa to me no ene bo wo ho ban sa to me no ene ti wakomemu sa to me no ena wode wo ho atoso." And because of that, to me, no, say, or Jenny Bonnet foul who crana in fa, and ye in siaga. Na a rabna de nenum so adia to say, this far by grace, you are alive today, you are who you are today, since you don't lean on any other power apart from the Holy Spirit now, and we are radiant, no. This far by grace, and tokwa bi ne okon bi ne niema bi wo ho awurade atwitwagye wo yi wo firi mu a wo wonim wo unhunu ye wo wonte ase
Tubehu yase asima si de ne kra edin asima si de tumi edi nachi esuo asima si de ya try na emfa. It is because wumuno waje ne kronkron ye no atum eti wumu. You are living with that holiness. Inti bibia ndumento. If there's a shannon so on the cross, the boniyefo no. The nature say oye the boniye ni kra last no. Sabre no ohunu so oye the boniye ni no gie radi tu mu on the cross no. What did you kai no? Come make you feel like you also be with me there. Sadi boniye ni no enya sakwenya no ye de boniye ni. But at that moment ojene ewrade kronkron ye no etumu wona komemu, and so it opened a door for him on the cross. And so if you accept the holiness, if you accept the Lord God in your heart, if you sanctify the Lord God in your life, for people to know, for you to be a testimony to people, say nyankopon na dino, nyankopon na atrina. To me be anywhere bet me a divo a sunkunim. You will always be pure, you will always be clean, your paths will always be clear, and there will be abundance of light on your paths and your steps. So any orchestrated and plotted plans against you, your doings and your life will always fail. And by the person me three wide in season say, so we say uchiri rade, o somo rade, o dan yankopon. Genetum di kan genetum wo wakumemu. Sa wan nyina ntum wo wakumemu a, that is say nye rade na dan no, nye rade na atwere no, nye rade no na wo osom no. Because one more belonging to other families, other brotherhoods, other gods, no. She said, "Ye, woman see a jessa to me, who don't know Mujitum, no, almost jitum." Because they know, say, I'd always, at any point in time, always be ano. Those spirits will come to their aid. Those spirits will come and save them. How much more would the ye nyankopon there? Wouldn't baby our take empo one nanti alcohol. The wouldn't more ne radina whatting a wasem no gin tum or kumemu. And when you're gin tum or kumemu, because secret to be actual, iradena no iradena to a kumemu. As no spirit can harm you. And by and I'm person no che. Why? Timame na wase. I'm a more special good morning. I'm a more kwaba. And from a dafofo. More kwaba mra Sompa 93.1 Ade Akye Abia so. Me din de Kwame Agyarko. Me koba e ba beto so. Ember power. Any crew no e beto so na fi o mo de tip off no so e de ama wo kasa fidie so stay with us till